Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктар. Videoni boshlamas burun artaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Alimxon o'g'lining mendetda qarshilasa Bivol men jekpe-jekka chiqmoq. Zanfer Boxing promoterlik kompaniyasining boshchisi Fernando Beltran Meksikalik Jaime Munguia rossiyalik Dmitriy Bivol men jekpe-jekka chiqmoq niyatda ekanini ma'lumladi deb xabarlaydi. 19-qarasha Munguia argentinalik Gaston Correa'ni nokautga tushirdi-da, birdan ulkan josparlari turali jar soldi. Jaime kelesi yili chempionlarning Gennadiy Golovkin, ya'ni Jermar Charlo'men ayqasqisi kelayotganini aytdi. Endi ularning qatorina Bivolda qo'shilibdi. Beltranning so'zincha, jartilay og'ir salmoqdagi chempion men ayqas abden mumkin. Promoterning so'zincha, Golovkin Canelo men 3-ayqas uchun Munguiani yelmay keladi. Al Dmitriy Bivol hozirgi tanda Manny Pacquiao'ning 2000-yillari istaganini qaytalawda. Meksikaning miqti bokschilari jenib, Meksikaliklarning baskerisi atanib ketgan bo'latin. Meni so'ndiqdan Bivolni jenu Munguia g'ana emas, bukul Meksika uchun manizli ekan. DAZN Golovkinga қатысты ақпарат жариялады. DAZN стриминг қызметі әлеуметтік желіде Gennadiy Golovkinning kelesi jekpe-jegіне қатысты пост жариялады деп хабарлайды. Өткен аптада жеңіліс көрмеген мексикалық Jaime Munguia аргентиналық Gonzalo Correa'ны нокаутқа түсіргеннен соң Golovkinге үндеу жариялаған еді. Осы орайда DAZN Munguia келесі жылы Gennadiy Golovkinге қарсы шығасың ба деп жазыпты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Конкурс жариялап қоямыз. Конкурсты барын кейінгі видеода айтатын боламыз. Баршаға сәттілік.